Alo, oğlum teker teker gelin. 10 kişi birlikte köpek sürüsü gibi gelmeyin lan. Türkler sizin ecdadınızı sikiyor, gelip burada Kürtlere gücünüz yetiyor. Delikanlıysanız gidin Türkiye'de Mehmet Ağar'ı vurun. Ev foto ê welatparêzekî Kurd li Fransa dijî berî demekî apoçî êrişî wî kirin, wî êşandin, rewşa wî niha nebaş e ji ber çavsorkirin û terora rêxistina PKK li Ewropayê. Çima ji ber ku hinek rexne li PKK kir li ser sosyal medya, li ser X, li ser Twitterê. وەکی دەستپێک مخواست ez behsa vê bûyera Hanê bikim û piştgiriya xwe ji bo Seyidxan Yildiz bidim diyarkirin ku em li gel wî ne, ez li gel wî me û ez li dijî van kiryarên terorana ê rêxistina PKK ez berê jî li dij bûm, ez niha jî li dijim û ez ê nimînim li dijî van kiryarê han. Van çavsorkirin, gevxwarin û destdirêjayiya PKK li ser Kurdê me li diasporayê ku nahêlin yanî nerînê xwe bijin, rexneyê xwe bikin. Ev camîr ji ber hin nerînê xwe ji ber hin rexneyên xwe li hemberî PKK li ser sosyal medya rûberûyî vê bûyera terorane bû. Bi rastî dema ku me re behsa terorê dike divê apoçî tên bîra me ro, apoîzm tê bîra me ro, kiryarê vê rêxistina Hanê tê bîra me ro û dema behsa apoîzmê jî û behsa apoçiyetê dike teror tê bîra me ro. Bi hev re yanî îdî wilo di nava hev de mere nema karî wan ji hev qut bike yanî. Niha apoçî dixwazin xwe ji lîsteya terorê derxînin lê di nava terorê de bimînin. Di nava zihniyeta terorê, zihniyeta gevxwarin û çavsorkirin û tehdîd li ser sosyal medya derdikevin dibêjin em li hemberî NATO şer dikin wilo ev derew merewê ê apoçiya yanî. Li hemberî NATO em li hewqasa salin li hemberî NATO. Li hemberî NATO û NATO Amerîka sîlah û pere dide wan li Rojavayê Kurdistanê. û distê me dirêj e û em dikarin xwe bigînin her kesî û polîs kesekî naparêzin wilo bi rûkî şûştî, bi rûkî wilo terorîst dedikevin ser sosyal medya û wilo gefal xelkê dixwin û dîsa hewl didin ku wê çavsoriya berê ew heybeta terorane a berê vegerînin bi van bi vî şêwazê apoîst û terorîst yanî. Lê valayê yanî çûye ev camêr yanî û gelek kes wekwî hene yanî gelek kes Seyidxan Yildiz hene apoçî bi vî mentiqê Hanê nêzîkî wan dibim xwest ev bûyera Hanê ez bînim pêşberî we û ez wekî destpêk ez bêjim ku ew lîsteya Cemîl Bayîk navê wan xistî di wê lîsteyê diwşandî ji rêveberiya PKKya Ewropa de yanî tekez e. Apoçî bêjin na kanî belge kanî nizanim çi wan derew merewê Hanê yanî apoçî jî dizanin ku mesele rast yanî. Niha wilo ketin nava panîkê, ketin nava krîzê yanî evê ku li Brukselin evê ku li Ewropane rêveberiya PKKya li Ewropayê ev enformasyon çawa digêje hoşeng. Hoşeng çawa nas dike ku mît û PKK li Ewropa digêjin hevdû dîsa dest bi danûstendinê kirine. Hoşeng çawa nas dike ku lîste û Mazlûm Amed û fotoyê Mazlûm Amed ku qaş û mêro veşartiye. Ev çi ye, ev çi meseleyê? Helbet di nav me de hinek kesin van agahiyê han digînin hoşeng rast e yanî di nava rêxistinê de hene yanî ê ku ji rêxistinê acisin û nikarin xwe xelas kin hinek tiştan car carna wilo digînin me yan jî carna ez hin pirs dikim gelo ev tişt rast ya ne rast e. Demas informasyonekî ez daxînim heta ji me tê ez
دبرسم يعني بيش راست كم كا قالوا حياة درجة راست بيش بركو يعني اگر راست بر و PKK ها باخذ يعني و برپرسی PKK داخویانی یکی تشتکی بگوتانا نا راستم تشتکی ولو ناکن ريزامج قانون اوروبا هي فيجي ناخذ نكارم فيجي بيجن بيشتي قوسا يعني نهاجي بيجن نما فايدة دك نما معنى دك دروشكي ولو كريتيك دنا يعني دما لسيارة وعربية خسوارتين ولو الدورة خدنرن كاس ما تشوبيني أنا زبير جي دبي روشاهاني دي رمزي جي آدم أزن جي أبي ريبريا بكيكي جي ناوي بيشي مظلوم آمد دبي موبايل مكبنه نه سمارت فونه كاس المقهدار نابري من أنا خلق التقهدار دكن وزانن تبو كدد تشو تو كدتي ولو يعني زيدا خو جهاتي نبين يعني الفيدر أوروبا بيدر تنكر خو حمود اشتي خولو بشيرة تشو قيسة خو بباريس فوالا يعني حوالي توي دچنت لتدد بريم يعني ابي دردوراتا ابي كوت تقاشو تشوان رت خبت او دچن انفرماسيون ددن خلكي دن آلين بيوندي دار درباري تو درباري حمور ريخصناتا يعني ريخصناتا تجميت ابيكو انفرماسيوني ددن تركا ابيكو انفرماسيوني ددن بلجيكا اي ددن المانيا اي ددن فرنسا ريخصناتا يعني يجو تشوا انفورماسيون ديجي هوشنج اف كسين هنا دنا فاريخسناتا انفورماسيون دين حمو كسا جولو ولو هو قراس اسلام او خبط الاسلام او النبي يعني بمثلا يعني اف بتشكي ولو متخصص سربا اخذ لي دفي دما يعني دبان حفتو دهرو جاده ازجيج بومبراستي هنجي تليفونتين كينا وناوێکی دوان وێلیستەیە هاانێ دەیە و مامۆستە ڕۆژلاتی تێدایە و مامۆستە باکووری چی قایسانە و مامۆستە ڕۆژاوایی چی قایسانێ یا ئەو دەفژوان مەسەلی هەم بردن پێکێکە 40 ملیۆن کورد خستی لیستەیە تەسفیە 40 ملیۆن کورد ها یعنی مەسەلە نە 16 ناوە 20 ناوە 106 ناوە نزانم چێ ولۆ بەڕە دووان چیرۆکی هان نەدن گرینگ او ذهنیتا تروری PKK دبی وره تعزی کرن پلان و کریارم PKK ای تروریست دبی وره تعزی کرن نه جا کی وجا اف کسیم که PKK جی قطبونی يعني ایل باشورن ایل اوروپانه ولو كتنه دناوا روشكي ده قالوا نافي مد ناف ده هي ناف ده تني نافي تد ناف ده هي نا وليستا جو قوسا مستر نا يعني مثلا نقولوا نيزيكي تشتاب بيرنجي هاني نبن يعني نيزيكي مجيب ببن ذهنيتي ببن بوليتيكا PKK ببن يعني مثلا ولو حساب نككو والله ازنافي من تيدي خو حسابك نافي تتيده كردي هيجا ترخنا PKK بك ترخنا PKK نك تدنا باليستا PKK ده بگمانه بشبهته تبقى آخر PKK خوانيسي كتابك اف كسي كدفش PKK شي بردانه لما را خورونشتن و جيانا خودكن بكن جيانا خو بكن يعني بس ولو قاسا خنخ نافا ستريسي يعني او كتن نافا ستريسي برا او بترسن ودو ترسن هون شما كتن في نافا كاغلو كيد ناف دايه افشازدا ناف كينه و ازد ناف دمه ازند ناف دمه هنا كيف الريخصتنين وكي دنجي يعني فدا كسو انا كسو او جي ولو كتن نافا روشكي ابيكو بشك رخنا لابوتشيت ان كا ازد ناف دمه ازند ناف دمه داوي دست بيجم بمجارة هاني مجار نمجارة نافاي هو شنگ بن او شنگ بن مجار تشتكي ولو هي فكيكا تشتكي ولو كريه فلان اخونها بشك راوستان دي يعني ينجي دنافا نقاش هدي كا راوستين تشتكي دنجي جبو مظلوم آمد و در دورا مظلوم آمد اگر يعني اوروبي جي تزانن اجي تزانم و قالك كس جي تزانن وكي بري وكي كرياري بري يكيش فرنسا بشين
سويد جبوك أنور عطا بكوجن يا يكيج فرنسا يتبشين دنمارك جبو تشاتينغونغور بكوجن نما بوليتيكا بري اسلوبي بري نماي الزانم رخصناتا هاي تجيها هاي هركسي جي هي يعني ونهرن يكي بولوني يكي رش يكي ماروكان يكي ترك يعني وكي كريغرتي برا بدين يكي الكوليك يكي افيكو كريمينال ون برا بدين وهر نوا هوشنگ لويدري هر چند كيراريخ يا هر فيشك كي برده يا هر بومباي كي دين برمالاوي افهموا هاي خلقي جي هيها يعني ولو خو قصب عقل نبينا يجي درفاي كتلة خو تكسا ببرا بوكي كريغرتي وكي تشتت بكاربينه هاي هر كسي جي هي يعني هاي بلجيكا جي هي المانيا جي هي فرنسا هي اي خو بگینیده یک جوان کسی اند ناوا وی لیسته یا هانی ده تشتک بيبي ديركت اي بري خو بدنته وجميل باي كيتش خوش د شكفتا خدي او دوران كالكان وقال جمع اطلاعاته جيتي شامي وكونتاكتي واني حتى روجا ايرو روشوان باولي تو ادر دورا تونتي كيفن ديروكا قريش ديروكا كوتشوان ها خلق يعني حتى دنابا بكا كيجي ده پوشمان بونه كوتشوا تشاتينغونغر وانوار عطا تصفيه كرن كادروی خوی رخصتنی حواله خوی رخصتنی تصفیه کردن پوشمان بونه یعنی لی تیجی دیرو کاته کا نزانم حیات چه درجه برز مظلوم آمد دیرو کاته دناف پککی ده پاقج و سپیه تی خونین وی واری هانه جبر کو مبری جی گوت از نهاشی دوباره دکم نهی جایی کردستان کی سربخو آزاد لمیدان هبانا لناوا استراتيجية PKK دي ناوا بلاني PKK دي خمناك ورن نيفي قلي كرد بكش خمناك تشتك نهي جاي في خباطة هاني نتوا ديمقراطيك كومارا ديمقراطيك وتركلشما وتركبوين وتركيا لشما وقتشتك كنها هذا ماذا بيوميتي دولو داخلين نهي جاي وكوندنا PKK دي بمينن وجا توجا وندنا PKK دي بمينن لأنه جاي ونخو بكون كريمينال وتروريست اگر ولود بينان يعني ببي منطقي هاني نا حق كري يجبو كامورا ديمقراطيك ام هرن خلكي تصفيه بكن هرن خلكي بترسينن اي باش قانون جي هي ما خلقنا قوة رازاي نتني قانون جي هي هنا ايكو بدست برسفيجي بدن تشوا ون ببي منطقي هاني ون خلكي لينج دكن وتشعفصور دكن وتصفيه بكن بلكي بريش ورد قضية لي جواكي دحف ندم بر راديكاليزمي يعني هوشنگ اوسي يانجي فلان يان بيوانجي كسك بي خودي تنا جبون في مسألة هاني ناس بكن بقانون بدست خلق وحيفا خوا جترورا بككي بستينه لروجاواي كردستاني لباكوري كردستاني لباشوري كردستاني اف مسألة دبي ون باش البر تيد بفكرن باش ناس بكن برز مظلوم آمدتو واكيباتو ونزانم فرماني تركي ونزانم كيو ابي كون بأمر وتعليمات ميتي ودنابا ريخصنا بكا كده ونلف وتفقر خويا ولات باريزي تيكو شريعة ابويزمي ون بردوام دك ما جا فهم كر از هيوي ديكم جاري كدين كس نيجمر تليفونك نبيجي كينه ام ناف چندن ما راسته ما بلغهي ما يعني بانتشتي هن بس برسا بكن برسين وكيدن بكن اف بلان چوا ور راوستاندن افري خستن چوا ور تعزي كرن واشكري كرن جبور رائع قشتي دي مثلا هاني باش فهم بك